mwaramutse bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si. Uyu ni wa mwanya rero tubagezaho amakuru yacu ya mu gitondo kuri Minembwe Capital News nk'ibisanzwe. Tubashishikariza gukora subscribe ku batarayikora, bamaze kuyikora namwe turabashimiye cyane. Turasaba rero gusangiza abandi amakuru yacu kugira ngo nabo babashe kuyakurikira ku gihe. Uyu munsi rero turaza kuba twibanda ku misozi miremire y'umurenge aha ni mu karere ka Minembwe n'Akabijombo ndetse na Rurambo, tuze ku Uvira. Amakuru yacu tuze kuyakomereza Buhinde ndetse na Gaza, hakomeje gupfa abana benshi kumbera intambara ya Isiraheli na umutwe wa Hamas ibera muri ibyo bice. Inkuru yacu rero tuze kuyisoreza mu Buhinde ku mwuzure umaze guhitana abatari bake. Muhakaze rero ku makuru yacu ya mu gitondo kuri Minembwe Capital News. Imisozi miremire y'Imirenge aho ni muri Minembwe hakomeje kuvugwa ibikorwa by'iterambere, ni nyuma y'agahenge k'amahoro, nyuma y'abari baherutse kugabwa ibitero n'ingabo za FARDC n'abafatanye n'abambari babo ari b'ingabo z'u Burundi FDLR ndetse n'abazarendo. Kugeza ubu rero hakaba hari agahenge k'amahoro, abaturage bahugiye mu bikorwa byabo by'iterambere ndetse n'iby'ubuhinzi kuko basanzwe n'ubundi babikora. Aba rero ibikorwa by'iterambere byagaragaye, imiganda yo gusana imihanda ndetse no kubaka ibiraro bya Minembwe byagaragaye mu cyumweru gishize muri weekend. Gusa kuri ubu bakaba bahugiye mu bikorwa byo gusarura imirima yabo igize iminsi bejeje mu karere ka Minembwe. Ibi rero akaba ari umutekano bakesha Twirwaneho yagerageje kubarindira umutekano kubera ibitero bigize hafi imyaka 8 bagabwaho umunsi ku munsi. Aho mu karere ka Mikenke ukomeza muco hagati naho ni amahoro, nta masasu avugwa uretse mu nkengero za Minembwe. Mu minsi yashize humvikanye imbunda aha ni mu karere ka za Rugezi, ariko barasiye kure ntibigeze begera ahari ibirindiro bya Twirwaneho. Akarere ka Bijombo aha ni mu gice cy'Indondo ni bakomeje kuvuga umwuka utari mwiza w'ingabo z'u Burundi na FARDC n'abazarendo bakomeje kwisuka umunsi n'umunsi, aho badasiba kongera umubare w'abari basanzwe ngo mu rwego rwo kugira ngo bazibire kuba Twirwaneho yava mu Rurambo ikaba yakwerekeza muri ibyo bice by'Indondo ikomeza Minembwe. Bakaba zaratewe rero nizo mpamvu, bakaba ariyo mpamvu baje kubaka amaka atandukanye mu nzira twavuga nka za Mitamba n'ibindi bice bigiye bitandukana byegeranye muri ako karere. Ibi kandi bakavuga ko ari mu rwego rwo kugira ngo barinde umujyi wa Uvira, bawurindire mu misozi ko mu gihe baba batakaje iyo misozi na Uvira bataba bakifite mu maboko. Ibyo bikaba bigaragaza ubwoba bafite byatewe n'abayobozi babo babarizwa muri uwo mujyi wa Uvira bakomeze kuba bahunga umunsi ku munsi. Abaturage bo bibaza uko biza kugenda, aho bamwe bavuga ati nyabona ni muduhe inzira ubutabazi butugireho hatamenetse amaraso. Tukiri muri ako karere ka Bijombo n'ubundi hakomye kugaragara ibikorwa by'urugomo by'igisirikare cy'u Burundi, aho banyaze ibintu by'abaturage ndetse bagafata no muri bamwe mu basore kuri ubu bashaka bafungwa bakerekezwa mu karere ka Bijombo n'ubundi habarizwa izi ngabo z'ihuriro zirwana ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukiraho n'ubundi amakuru dukesha abaturage bavuga ko urwo rukuta rwubatse n'izo ngabo n'ubundi ko nta busobanuro bifite. Umunsi Twirwaneho izagerageza kuba yava mu karere kamwe ija mu kandi bitazayihagarika kubera ko bafite n'izindi ngero nyinshi z'izo ngabo zakoze bene urwo rukuta, ariko bikaza kurangira n'ubundi bibaye iby'umfabusa. Ibi biri muri bimwe byagarutsweho na Colonel Kakufe ubwo yatangiye ikiganiro mu karere ka Minembwe, avuga ko batangiye kurwana n'ingabo z'u Burundi muri Nord Kivu bakazishushubikanya kugeza bazigejeje i Bukavu. Ati n'ubu rero nubwo bavuga bakampa amasaha nkaya nabambarizwa mu mujyi wa Uvira nta na kimwe kinitanga imbere. Izo rero nizo bituma ingabo Twirwaneho cyangwa se abaturage barinda umutekano n'akarere kamaze bari imbere n'izi ngabo bavuga ko izo ngabo ntacyo zibabwiye ku munsi n'umunsi bashaka guhuza ibikorwa byabo bazabikora kandi nta mbogamizi ihari. Ku ruhande rwa FCM23 Twirwaneho babihamya gusa n'ingabo nabo ubwabo guverinoma ya Kongo nayo irabihamya kubera ko bamwe mu bayobozi babo batangiye guhunga umujyi wa Uvira kubera kutizera uburinzi bw'ingabo zabo cyangwa se n'abaje kubafasha bityo gihugu cy'igituranyi cy'u Burundi kubwo amasezerano ya Felix Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi. Naho mu karere ka Rurambo ku munsi w'ejo bundi habaye imirwano hagati y'ingabo Twirwaneho n'izigize ihuriro rya leta ya Kongo, aho baje bashaka ibitero mu baturage. Twirwaneho ikabimirira kure bataragera mu baturage. Ibi rero bikaba byarabaye bikaza gukoma mu nkokora cyane ibikorwa by'ingabo za DRC zashakaga kuba zakwigarurira akarere gatuyemo n'abanyamurenge benshi mu karere ka Rurambo.
Ibi rero biri no mu byagarutse ku matangazo y'ihuriro AFC M23 yasinyweho na Twirwaneho ndetse n'umuvugizi mu bya politiki muri AFC Lorenzo Kanyuka agaragaza ko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kwegereza ingabo zacu nyinshi muri utwo turere n'imbunda ziremereye kandi bagakomeza kurasa mu baturage. Ibyo gusa bazanye n'indege zitagira abapilote, aya ni amadrone bashira muri ibyo bice bituwe n'abaturage benshi, aho kugeza ubu bakomeje kurasa kiborera mu baturage. Uyu mutwe wamaganiye kure ibikorwa amafuti ibikorwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bavuga ko hatagize igikorwa ko nabo bazirwanaho kandi bakaja kuzimiriza umuriro aho waturutse. Naho Uvira harabarizwa umutekano mukeya uterwa n'izi ngabo zirunze aha zagiye ziva mu bice bitandukanye za Kalemi n'ahandi, aho zimwe zaje gukomeza muri kiyaya cya Rusizi zigaragaza ko zishobora kuja ku murongo w'urugamba kugira ngo zihangane n'ihuriro AFC M23 babashe kubasubiza inyuma. Kugeza ubu rero bakomeza kugaba ibitero bya hato na hato ariko nta kintu barageraho, zabaye inkorabusa. Muri icyo kiyaya rero kibarizwamo ingabo za FARDC gusa cyangwa se abazifasha b'abanyafurika, harimo n'abavuye mu bihugu byo hanze bazanwe na Perezida Felix Tshisekedi kugira ngo asayidie ingabo ziwe kuba basubiza inyuma izi ngabo ngo babe bakisubiza umuryo wa Bukavu ndetse n'uwa Goma. Ariko ibyo benshi babibona nk'urwenya kuko nta bakigira basubiza inyuma ingabo za AFC M23 Twirwaneho kubera ko zirwana kinyamwuga kandi zikarwanira ukuri. Ibyo bigatuma rero biziha umwete n'umukoro wo kugira ngo barebe ko bakwikura muri ako gasuzuguriro, kubera ko bazi neza ko kubaha kwabo bazaba hari uko barwanye, bityo ko batagomba kubifata minenegwe ngo babe basubizwa inyuma basubire shamba abana babo n'imiryango yabo n'abaturage bose ba Kongo babasha kongera gusubira mu itotezwa nk'iryahozeho mbere yo kubigarurira imijyi yombi ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajepfo. Si ibyo gusa kandi mu mujyi wa Burundi aha ni mu Bujumbura harabarizwa abagabo biri mu bwoko bw'abanyamurenge bagiye kandi kongera kuba basinya andi masezerano mashya n'ingabo z'u Burundi mu buryo bwo kugira ngo barebe uburyo bahagarika intambara cyangwa se gusubizamo imbaraga bakaba bakongera gutana mu mitwe na Twirwaneho. Ibi bibaye nyuma ya Muniga Ntama wazamutse bikabiza ubusa, amayeri ye yajanye akamupfira ubusa. Noneho leta ya Kongo yohereje General de Brigade Gasita ndetse n'undi uzwi nk'umujanama wa Perezida Felix Tshisekedi Kongoro, aba nabo bwoko bw'abanyamurenge batuma mu Bujumbura, aho bagiye babonana n'abandi bagabo batuye mu Bujumbura bashaka kuba bakwitamwo indi mitwe kugira ngo barebere hamwe uburyo bakwigarurira abanyamurenge batuye aho ngaho ngo bakaba babonkora kuri Twirwaneho. Gusa uyu mugambi benshi bahamya ko bitazashoboka kubera ko Twirwaneho ifatwa nk'ubuzima ahubwo atari umutwe w'iterabwoba, kuko Twirwaneho itararemeka byari bimeze nabi muri ako karere abanyamurenge batuyemo, baricwaga bagatwikwa abandi barotswa bararibwa ndetse mu maso y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi baribwa ku manywa y'ihangu kuri kamera isi yose ibireba. Kugeza ubu nta n'umwe wigeze avuga kuri iryo yitwa ry'abantu bishwe nabi mu bwoko bw'abanyamurenge, kugeza aho bageze aho bashinga Twirwaneho ikaza kubaramira kuri ubu bakesha amahoro bafite imisozi miremire y'umurenge no mu bindi bice. Ariko bamwe mu banyamurenge bahawe amafaranga na leta ya Tshisekedi bo bagakomeza umugambi wabo wo kuba basenye Twirwaneho. Gusa ni ibintu abantu benshi bahamya ko bitazagerwaho kubera ko Twirwaneho ari ikintu cyamaze kubakika gikomeye, ndetse nawe yaje kuba yakwihuza n'irindi shaka rya bene wabo Batutsi cyangwa se ry'abanyekongo bavuye muri Kivu y'Amajyaruguru M23 bakaza kubaka ihuriro AFC. Reka rero dukubitirire mu Burusiya turebe ibyatangajwe n'ubuyobozi bw'iki gihugu gihanganye na Ukraine mu ntambara yabo igize imyaka ihaye ikabakaba ku bitatu. Intambara rero yatangiye 2022 mu ntangiriro z'umwaka. N'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yavuze ko arangurira ibiganiro byahuje ubuyobozi bw'ibihugu bimwe by'Uburayi, Amerika na Ukraine muri White House bigamije gushakira umutekano Ukraine imaze imyaka 3 mu ntambara. Lavrov yavuze ko ibiganiro zabereye Istanbul mu mwaka wa 2022 Uburusiya bwari bwijeje Ukraine umutekano kandi ku buryo byari gukorwa byaganiriweho mu mushinga w'amasezerano uganirwagaho hagati y'impande zombi zari zihanganye. Yagize ati ntitwumva impamvu uyu munsi hari umushinga wo kurinda umutekano mu buryo buhuriweho Uburusiya butabigizemo uruhare. Ati ntabwo bishoboka. Lavrov yavuze ko yizeye adashidikanya ko Uburayi na Amerika barabizi ko kuganira ku ngingo zerekeye umutekano w'Uburusiya batabirimo ari ibintu bidafite gahunda, bimeze nk'inzira itagira aho igana. Perezida Zelensky yagiye mu biganiro na Trump muri White House
agaragiwe n'abayobozi batandukanye b'i Burayi barimo perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron, minisitiri w'Ubwongereza n'Ubudage ndetse na minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani, umunyamabanga mukuru wa NATO na perezida wa Finland. Lavrov yavuze ko abakuru b'ibi bihugu bagiye kuganira na Trump ari bagashoza ntambara, bahora benyegeza umuriro aho kugira ngo baharanire uko intambara yarangira. Naho muri Gaza abana babarirwa mu 19,000 nibo bamaze kwicirwa mu ntambara ihanganishije umutwe wa Hamas na Israel, mu gihe abarenga 62,000 bapfuye muri rusange. Iyi mibare yagaragajwe n'ibiro bishinzwe itangazamakuru muri Gaza ije nyuma yaho ishami rya Loni rishinzwe kwitwa ku mpunzi zo muri Palestine ryatangaje ko nta hantu harindiwe umutekano abana bahurizwa. Aho ibigo by'amashuri bigenzurwa na Loni ubu niyo byashizemo abaturage batakigira aho kubera ibitero simusiga Israel imaze hafi imyaka 2 igaba ku mutwe wa Hamas. Loni igaragaza ko naho hantu hacumbikiye abaturage naho hari ibitero bya Israel byahageze bihitana ubuzima bw'ibihumbi zo barimo n'abana. Mu itangazo ryashizwe hanze yakomeje iti nta hantu na hamwe muri Gaza hatekanye hushungishirizwa abana hakenewe agahenge k'ibyihutirwa. Ishami rya Loni ryita ku bana UNICEF rigaragaza ko mu mezi 5 ashize nyuma yaho Israel yongeye kugaba ibitero ubwo agahenge kashizweho kari karangiye abana 540 bicwa buri kwezi. Imibare igaragaza ko mu mwaka wa 2024 honyine hishwe abanyapalestine 51 baguye mu bitero bya Israel. 8 muri bo bageragezaga kuja ahagenewe gufata ibiribwa. Kuva uyu mwaka wa 2025 watangira abantu 2,000 barishwe baje gushaka ico kurya. Israel yoherutse gutangaza ko igiye gukaza ibitero mu mujyi wa Gaza kugira ngo iwigenzurire burundu ndetse batuye muri ivyo bice batangira kwimurirwa mu majepfo ya Gaza. Qatar isanzwe iri mu buhuza w'intambara iherutse gutangaza ko Hamas yemeye gushirwaho agahenge k'iminsi 60 nta mirwano ndetse hagahererekanwa imfunga abashimuswe ku mpande zombi. Israel yatangaje ko iri gusuzuma ubusabe ariko amakuru avuga ko ishaka ko abaturage bayo bose bashimuswe ko bahabwa bose icyarimwe, aba bazima ndetse n'abapfuye. Abaturage 56 bo muri Gaza bishwe n'ibitero bya Israel mu masaha 24 gusa, 3 muri bo bishwe n'inzara. Nubwo Israel ikomeje gukaza ibitero mu mujyi wa Gaza, abo mu miryango ikomokamo abashimuswe na Hamas bakomeje kugaragaza ko icyo gikorwa ko kizagira ingaruka zikomeye kuri bene wabo bari basigaye ari bazima. Uretse abarenga 62,000 bamaze kwicirwa muri Gaza, abarenga 150,000 nibo bamaze kwikomerekeramo. Intambara hagati ya Hamas na Israel yatangiye mu kwezi kwa karindwi mwaka wa 2023 ubwo uyu mutwe wari wigambye kugaba ibitero kuri Israel bigahitana abarenga 1,200, abandi barenga 250 barashimutwa. Naho mu Buhinde rero imvura nyinshi yaguye mu mujyi wa Mumbai mu Buhinde yahagaritse ingendo z'indege ndetse n'iza gari ya moshi mu gihe ibikorwa byo gushaka ababuriwe irengero bikomeje. Iyi mvura isanzwe igwa mu Buhinde muri ibi bihe, gusa kuri iyi nshuro yaguye nta kigero, ko yaguye ku kigero gikabije. Igihe cy'iminsi 4 gusa ibi byatumye imyuzure ikwirakwira henshi muri uyu mujyi mu buryo imihanda imwe n'imwe n'ibindi bikorwa remezo bitakiri gukoreshwa. Abantu bagera kuri 600 bamaze gutabarwa, abarimo abagera kuri 62 bajanwe kwa muganga, ubuzima bwabo buri mu kaga. Abatuye mu manegeka baburiwe basabwa kuja gutura ahantu hirengereye bashyira ubuzima bwabo mu kaga. Naho amashuri yarafunzwe muri uwo mujyi, ingendo z'indege 50 zarahagaritswe. Abantu 1000 bagomba gutwarwa na gari ya moshi nabo bakabura uko bagera mu vyerekezo byabo. Nyuma y'uko ingendo zifunzwe kubera imyuzure, leta y'Ubuhinde ikunze kunengwa ku buryo yubaka ibikorwa remezo zayo bike mu mijyi minini bituma abarenga miliyoni 12 batuye mu Mumbai n'ikibazo cy'ubuzima kitoroshye. Kugeza ubu rero nyuma yo gushaka bahitanywe n'ibi biza irakomeje mu ndetse n'ababuriwe irengero barakomeje kuba bareberwa uburyo bakongera kugaruka. Aha rero duhagarikiye amakuru yacu uyu munsi mu gitondo, turaza gukomeza n'amakuru yacu ya nimugoroba nk'ibisanzwe kuri Minembwe Capital News. Turabashimiye rero kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru. Ibisanzwe rero n'ubundi amakuru mwayagezwaho nanje Rurika Fidel ku buhanga bw'ivyuma ya Region.